Lousa no restaurante se reconhece lá e afata no estacionamento, ba cliente sira. Governo Lihusi, Ministério do Transporte e Comunicação, Direção Nacional de Transporte Terrestre, a Mutuco, Polícia Departamento de Segurança Rodoviário, a segunda, a rua Visa, para motorista, Sira e capital dele, a tulabele para motor no carreta e estrada Ninin, duração tempo, liu, minuto lima. Bahia motorista, Sira la cumpre decisão, Polícia Trânsito, se prende transporte e recebe multa. Mas Belousa no restaurante, Sira localiza e direção na estrada, protocolo, se aitar clara, Torotunda, presidente Nicolau Lobato, preocupa, também lá e estacionamento a tu facilita cliente sirene visita sirene Lousa no restaurante Horiso Sahahan. So que a minha problema itu mah quando anessa lorai que matama bara ko supplier sira antar sasamai atau kareta motor ni fating itu ane la beleto par sira parkiran iya itu ane minha mau oi mana ele sira bendare ya oi ne parkiran itu masalah parkir ya. Sebelumnya ini dari restoran Telaloran, ya karena halaman kita itu nggak terlalu luas, jadi ya kalau kemungkinan kalau motor mungkin masih bisa, cuman kalau banyak beberapa kendaraan seperti kalau jam makan siang itu kan penuh sekali, halaman kita itu kadang tuh ya kurang juga terkait dengan parkiran kita yang tidak ada. Nah itu apakah nanti dihimbau misal kalau parkir 3 menit itu nanti mereka harus makan cepat-cepat habis itu langsung pulang atau seperti apa, soalnya terkait karena kita itu halamannya juga sedikit sempit juga. Ter observações de Yemen, maioria Lousa no restaurante e a área está clara, Torotunda presidente Nicolau Lobato, maioria lá e a fate no estacionamento. Abraão Amaral, Yemen.